namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course namutata loko Mr. Post a bookiwa hi sponsor xa Gagash ku nga Khalanga Productions. Yeah, so kasi kuna mtu of course rati 1 June, as you can see, nifika ni scroll ka account ya Khalanga Productions. Loko fika ni scroll fika ni kuma ku hoy va fika va tsala a post here va ku our first EP launch, we are taking it home. Tickets available va ku ribola in motel, as you can see leswi va nga fika va tsala swona, and then va vekela the poster. So the great news ku Mr. Post i bukwini tanihileswi mi swi vonaka kwalani hi Khalanga Productions, leyi so far a yi hlekete loko se swi loko yi sideline na Benny Mayengani ni kwama swa ku maxaka vele ever since event leyi yi nga va kona ya Gagash birthday celebration. So ku endleka yini is damage control. Leswi va swi endlaku i damage control, that's what you need to understand. So maybe u ni tlhela ni nyika a backstory ka this video ku context yi kota ku twisiseka. Ni vona ku se khale nge ze vulavula hi swona swilo leswi. So hi ti 22 ta April a ku na event a Palms ya va the Twins, as you can see kwala. So a ku ri khale ngo event leyi kha yi tiveka, that's what you need to understand. Ma yi kuma yana mhaka leyi a ku ri khale yi prepared, and then out of nowhere Khalanga Productions na Gagash va endla event le Monte Carlo, as you can see na vona hi 22 ta April. So gig ya vona ya le Monte Carlo a yi support ja event ya va mani ya va the Twins, hi leswi a swi endlekini kwalano. So after loko va Khalanga Productions va swi twini ku the Twins metin ma support ja event ya Gagash birthday celebration ya the 27 ta May, va hatlisini va tsutsuma va hatla va kunguhata ku va lava ku buka Benny Mayengani the president, as you can see ka screenshot xexo xi nga endliwa kwalano. A vo ku kombiseni kwalano va ta tsakela va buka Benny the president, hi yena luwa Musaba loyi a nga fika tsala kwalano ku tsakela ka yena Khalanga Productions a yi ta tsakela ku va yi rhamba president Benny Mayengani ka one of its events, and Gagash ku ta ku ri MC or host, as you can see. Post leyi tsaliwe hi timani 25 ta April, na mi languta date liya ma swona swilo leswi already Khalanga Productions i swilo leswi se a yi swi tsakela, you get it, hi 25 ta April. And then from there ku ve na yeni ku ve ku va na Colombia, as you can see Colombia yi ve hi kona hi 29 ta April. So mi fike mi languta date leti mi sure loko post ya ku ri ya rini a ku ri 25 la swilo swi ya va kona hi 29 ta April. Hi kona la Gagash a nga ve a kombela ku rivela ka president Mayengani la, hikuva a swi voni ku se hey sponsor xa yena xi tsakela va xi buka Benny Mayengani mani kumayana ka event ya yena Gagash birthday celebration. Hi swona swi nga vuya swi endlaku Gagash a va what we call captured, because if ya buka Benny Mayengani the president ka event ya yena birthday celebration, i ve captured in which way? I ve captured because i te yena loko artist yo karhi ize buku yo ka yi nga swi le ku buka na tin'wana ti-artist swi loko event organizer yakho yi va yi ri captured. So hi leswi na yena Gagash a nga endla swona, i buke Benny Mayengani, and Benny Mayengani a nga buku na Mr. Post. So Mr. Post a nga vangi kona, that's why Gagash was captured hi swo sweswo. Hambi o tlula nantswa le kwini, hambi o tlula nantswa tilo, Gagash was captured, or ni vona nga tivi he's still captured, but he was captured eka that event leswi nga fika swi endlisa swona. So loko va swi vona ku se Benny Mayengani ma n'wi sekhiwa rini, va va endla yini Khalanga Productions yi kombela peace na va the Twins. So va the Twins ni vona ku swi loko a va leve ku buka Benny Mayengani le Palms le, that's why va endla peace, va nga ha vi na mhaka na swona. Ana very like I believe they got more money, like wa event ko organizer u kuma mali yo chavisa bonus guys. So ndam kuma ku kwale ka birthday celebration ya Gagash loko va rhambi va kume mali yo vonaka nyana, mi kuma ku yi close na leyi va endlaka loko va ri ti-event organizers. So a va vona swi meka business sense the Twins. So ku ve na bad energy towards Khalanga Productions kusukela kwale va nga sabota event ya va the Twins, then swi swi nyanyisiwa na hi sweswi ku va hi kha hi swi vona ku se va pfalela Mr. Post a handle Khalanga Productions. A swi ri very clear because ka this event a swi tiva ku loko a ku ri Gagash khale ka yena a ta va a buke Mr. Post, no na ti ku nga ku endlekeni maybe a lose sponsor, hikuva a ni twa kha complain swinene na timhaka ta venue. Mi nga ma swi hleketa masunguleni before a hlangana Khalanga Productions a kha complain ku yi le ku durheni that place and stuff like that. A swi lehela yini switori swa yena Gagash and stuff like that, ma yi kuma yana mhaka leyi. So then fast forward ha swona ku Mr. Post i bukwini, so sweswo ko va damage control. Khalanga Productions va le ku zameni ku va va lunghisa brand ya vona because swi tikombi na ku a va te hi nyimpi no ra ku ona, you get it. So Mr. Post va n'wi bukini i mhaka kahle swinene, swi ta lunghisa brand ya vona Khalanga Productions. So swi ta va kahle ku ya mahlweni va kha va endla swa vona swi va kahle. So ni langutisela a ni n'wi voni Gagash like this post.
I think swo tala hi ta swi lavela afterwards, after this event, mara a hi n'wi voni Gagash la hi leswi ni nga ta swi vula for now. Loko ku ri a mi nge subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.